Renggalai sane becik puniki titiang jagi maosang indik pengangge tengenan. Pengangge tengenan inggih punika aksara wianjana ring ungkur kruna sane nenten kasambungin antuk suara utawi vokal. Imbe pengangge tengenan minekadi kapertamo wenten cecek, kaping kalih wenten surang, kaping 3 wenten bisah, kaping 4 wenten adeg-adeg. Rarisang cingak imbe pengangge tengenan cecek ring kruna kacang. Rarisang cingak imbe pengangge tengenan surang ring imbe kruna lawar. Rarisang cingak imbe pengangge tengenan bisah ring kruna uyah. Rarisang cingak imbe pengangge tengenan adeg-adeg ring imbe kruna kedis. Inggih wantah kadiasa punika dumun. Mogi-mogi wenten pikenoipun manawita wenten atur titiang sane nenten manut ring arse, nenten lali titiang ngelungsur geng rene pengampura. Puputang titiang antuk parame santi. Om santi 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 om.